ndabizi ko amasaha yo gutaha no gufungura yageze. I know it's lunch hours, ariko dufite yindi lunch but we have another lunch, ikomeye, a greater lunch. iyo Yesu yabwiye Satani, The one that Jesus told Satan umuntu of, ntabeshwaho n'umutsima gusa, that man will not live by bread, ariko n'ijambo ryose rivuye mu kanwa but by k'Imana. every word that comes from the mouth of the Lord. Ndasaba ngo muri uyu mugoroba Now I ask Imana yuzuza umutima wawe, that God will fill your heart ibiryo bivuye mu ijuru, with heavenly food, ibiryo bidasanzwe. special food. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tumupepeye Yesu. Glory to Jesus. Amen. Amen. Nuko nta mwanya. It's just that we don't have enough time. Twakomeza kubwira Yesu ngo tuguhaye icyubahiro. I felt that we should keep worshiping, telling him how we glorify him. Tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Hari umugore witwa Fanny Crosby. There is a lady called Fanny Crosby. Yanditse indirimbo 8,000. She wrote 8 songs, 8,000 songs. Iminsi 6 gusa avutse yahise ahuma. After 6 days of birth, she got blind. Indirimbo nyinshi zo muri iki gitabo cyo gushimisha tubona icyo bita hymne. So most of the hymn songs, niwe wazihimbye. she composed them. Zindirimbo nyinshi. Most of these hymn songs. Nishimiye ko menye rwose Yesu kwari umukiza wanjye, niwe wancungu jamaraso ndiha mvuku bwa kabiri. Izo niwe wazihimbye. She sang those songs. Na wako Yesu na usifu sana, na 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 na. Izo niwe wazihimbye Fanny Crosby. Fanny Crosby composed these songs. Niwe waririmbye yandirimba ivuga nzabe nka Yakobo ndoti byo mwijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye. Baramubajije Fanny Crosby umunsi umwe. So one day they asked this lady, baramubwira ngo kuki udasaba ngo bagusengere uhumuke. They asked her, why don't you ask that they pray that you may see? Araseka. And she laughed. Abwira umuntu wari umubajije. She told the person who was asking. Aravuga ngo nahize umuhigo. She said, I vowed ngo ko umuntu wa mbere nzarebesha amaso yanjye ari Yesu. that the first person I'll ever see will be Jesus. Amen. Hallelujah. Rero ni munsengera ngahumuka ndareba abantu. So if you pray and I'll see men. Umunsi nzapfa. So the day I will die, amaso yanjye ubwa mbere azabona the Yesu. first person I'll see will be Niyo mpamvu Jesus. tugomba kuzamura icyubahiro cya Yesu. That's why we should give him the glory. Tugomba guha Yesu icyubahiro. We should give him the glory. Hallelujah. 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 Icyaduha ngo tubone Yesu bene. If we could only see Jesus, hari byinshi byahinduka mu buzima many bwawe. things would change in our hari lives. byinshi byahinduka mu buzima Many bwawe. things would change in our lives. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Reka dukomeze. Let's carry on. Iyo tuvuze ibya Yesu n'ibindi. When we talk about Jesus, we can never seem to finish. Yesu nakwamini, kwiringirwa Yesu myutamani ahadi zako kweli. Zo ni indirimbo yagiye ahimba avuga kuri Yesu, avuga imbaraga za Yesu. These are the songs she composed speaking of Jesus and his Hari power. umunsi umwe tuzavuga kuri Yesu, So muzabinyemerera turara. There is a day you will allow we stay here the whole Tuzavuge kuri night Yesu wenyine hanyuma talking turare. about Jesus and we sleep here. Amen. Amen. Nimemona kwa bidii
Yesu Yesu miutamani ahadi zako kweli. Ngo Yesu numva nishimiye amasezerano yawe, mfite amatsiko yo kubona ibyo wansezeranye. That I'm expectant to see what you have promised. Hari ikintu Imana yaduhaye bene data. There is something that God has given us. N'impano yayo. It is His gift. Impano y'Imana. The gift of God. Ni igice cy'ubumana. It is a part of His godliness. Iyo ufite impano y'Imana muri wowe. Now when you have a divine gift in ufite ubumana muri you wowe. have godliness in you. Kuko Imana ikitanze ni kamere yayo. Because He gives His nature. Ikiri mu Mana. So what is in Him, ikigushizemo, when He places it in you, you have Him in you. Hallelujah. Hallelujah. Icyo nicyo twita impano. That's what we call the gift. Ubukorikori. That's what we call the talent. Ibyo nibyo twita imbaraga zo mu maboko. That's what we call the capacity of your hands or the skills. Skills nizo. Ibyo. That ntawubivukana. no one is born Imana with it. irabitanga. God gives it. Isi tumenyereza kubikoresha. So the earth will teach us how to use it. Muri repetition n'amapratike menshi. Practice and practice. Ariko icyo nicyo bumana kituri. But that is godliness in us. Tuzatuma abantu bakwidentifya n'abandi. People will not identify you with somebody else. Ikituma abantu bagutandukanya n'abandi. The difference between you and others. Ni ukoresheje icyo kintu cy'ubumana kikurimo. It is when you use that godliness thing in you. When you use it, uwari usanzwe ahinduka udasanzwe. the ordinary becomes extraordinary. Abantu bakibaza. Then people ask themselves, what is the secret? Nukuri nta banga ribaho. There is no secret. Nukumenya kumenya icyo Imana yagushizemo ukagikoresha You neza. discover what God has given you and you use Hallelujah. it. Hallelujah. Ndabasaba muri uyu mwanya. So I ask you right now. Tuganire nawe. Let's speak with you. Ijambo rivuga. The word that says, ntukirengagize impano y'Imana ikurimo. neglect not the gift of God in you. Ntukirengagize impano y'Imana ikurimo. Neglect not the gift of God that is in you. Muranyumva neza? Are you listening? Amen. Hallelujah. Reka twihute. Let's quickly rush muri Timotheo wa mbere. to 1 Timothy. Igice cya kane Timotheo wa mbere. 1 Timothy 4. Igice cya kane ku murongo wa 14. Verse 14 of the 4th chapter, 1 Timothy. Tugeze ku 15. We'll go till 15. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Amen. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying of hands of the eldership. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Uyu mwanya mpaye Barbara isaha yanjye. If he gave me his watch right now, nkayimugabira, and he gives it to me to isaha keep it, ihenze, and it's expensive, hari ikintu cyanjye aba afite. I'll possess something of his. Amen. Hallelujah. Hari ikintu cyanjye aba afite. There is something of his that I'll have. Mfite isaha hano. I have a watch here. Ntabwo nayiguze. I didn't buy it. Narayihawe. I was given. Iyi saha, So this watch, ni isaha nini iremereye. it is heavy, it is big. Irimo zahabu kara 24. It has 24 carats of gold. Ntabwo nigeze njya mu isoko kuyigura. I never bought it. Kandi nta ruganda aharuyikora. And here there is no factory that makes it. No. No. Narimo nigisha. I was teaching Ahantu hitwa Fort Worth muri Texas. in Fort Worth in Texas. Mu itorero nk'iri. In a church like this. Ndigisha. I was teaching. Narigisha ibisanzwe. I was teaching ordinary Bona abantu messages. barahagurutse. Then people rose. Bararira. They cried. Hanyuma Then, kandi uwo munsi narimo nigisha mu Cyongereza. and I was even teaching in English. Je nari nzi ko Icyongereza cyanjye batacyumvise. I thought they didn't understand my English. Kuko ni ba nyiri rurimi. Because they are the owner of the language. Nabikoreshaga mu mbaraga nyinshi cyane. And I was using a lot of strength. Shakisha kugira ngo ndakoma
ku ijambo ribababaza cyangwa se ritari ryo, trying not to say the wrong word or the offensive mu buryo message. bumwe nari mu mubiri ubundi nari mu mwuka. One way I was in the flesh, the other in the spirit. Nari hagati cyane mu bitekerezo byanjye nshaka kureba vocabulaire nkoresha n'umwuka nkoresha. So I was trying to see the spiritual level or the vocabulary to use. Ikindi nshaka kumenya ko ibyo ndimo mvuga atari ikinyarwanda ndimo nsemura. And I wanted to feel rurimi that rw'abantu. I'm not translating Kinyarwanda to English. Rero byari bingoye cyane uwo munsi. So it was very hard for me. Ariko maze kugera imbere y'abantu, But when I got before the mass, note nari nateguye the notes I had, ndazireka. I left them. Ntangira kwiganirira. I started talking to Muri uko them. kuganira, So in the hari conversation, umusore hariya muremure. there was a young tall man. Avuza induru cyane. He made noise. Aza yiruka. He came running. Aravuga ngo mana I said, God, ndayimuhaye. I'm giving him this. Ndayimuhaye. I give him this. Mwuka wera. Holy Spirit, Rekeraho ndumvisha. I've heard, that's enough. Araza So ama isaha. he came and gave me this Yari muri watch. kibox kinini cyane. And it was in a big box. Igihe natangiye kuvuga imbere, So when I started teaching here, Mwuka wera aramubwiye. the Spirit told him, Arasohoka agiwe. he went to his house, Arayizana. came with a watch, Yarayikoze kuri commande mu Buyapani. and he had made an order in Japan. Yaguze zahabu. He bought gold. Arangije kuyigura, After buying gold, ayohereza mu he Buyapani sent it to kugira ngo Japan bazamukorere mu that they isaha. make him a watch. Yitwa Jackson It's called Jackson Johnson. Johnson. Ashyiramo izina ryitwa Johnny's His name is Johnny. ririmo. Now it's written in the watch. Noneho Now aragenda he went. akoresha isaha uko ayumva He made the watch like how he wanted it to n'uburemere be. bwayo. And the heaviness. Barayimwohereza ifite na lisanse yayo. They sent it to him with its license. Ushobora kureba iyi patente yanditsweho gute? Johnny's US patent pending TC 3226306. Nukuvuga ko itakaye iyi saha, So if it was to get lost, umuntu wese uyambaye twamufata whoever has it, we could catch kuko it. ifite namba zayo. Because it has its number. Irazwi. It is known. N'umunsi nayitwaye Even the day I took it, yamenyesheje Abayapani he told the Japanese ko iyi saha nayifashe. that I have the watch. Mfite mot de passe yayo. I have its password. Iyo ninjiye muri computer So when I go on the computer, mbona umunsi bayikoze. I can even see the day they made it. Umusore aragenda azana akabwate kayo. So he went and brought its box. Arigeze hariya aravuga atari ko nyitange. Then he asked himself, should I give it? Arongera ayishira munsi mu ntebe aricecekera. Then he put it under the chair in the pews. Yari igize icyumweru ije. It had come for 1 week. It was there for 1 week, Atarayambara. and he hadn't worn it. Ndagira ngo mbabwire ko I want to tell you, Imana kuduha impano yayo ntibyayorohe. it wasn't easy for God to give us his gift. Ngo ntukirengagize So do not neglect impano y'Imana. the gift of God in you. Ndimo mbwiriza So while I was preaching, abantu baba bafite movement, bamwe bisimbiza, abandi babarira, abandi bicaye, abandi bareba, abandi bacecetse, abantu bose baba bafite za emotions zitandukanye. people have different movements, different emotions, expressions, some standing, some sitting, others crying. Umwanya wo kurangiza hasigaye nk'iminota 5. So 5 minutes to the end of the message, Mbona ajya avuza induru ameze ati, he ngo came Mana shouting, ndayitanze, saying, God, I give it. Mana ndayitanze. God, I give it. Araje He came arayimbaye. and gave me the watch. Njye sinayitekereje icyo ari cyo. I didn't think about it. Umuntu twari kumwe ndayimusingirije ndakomeza ndigisha. I gave it to someone that I was with. Nari nzi ko ari aya masaha saa. I thought it was one of these Sinari nzi watches. ko ari ikintu kimuvuye ahantu. I don't know that. I didn't know that it was coming from Kuko somewhere. wabonaga asa naho bamukoze mu mara. Because it was like they had touched his Yakomeje inside. ahagaze kugeza ndangije kwiga. Because he stayed standing till I finished the message. Turangije After the message, pasiteri w'iryo torero the pastor of the church came. tujyana nawe muri restaurant. We went together in the restaurant. Tugeze muri When restaurant we got to the restaurant, arambwira ngo he told me, iriya saha ndayizi. I know that watch. Pastor niwe wayimba. This is the pastor telling me. Arambwira ngo uriya musore yashatse ikintu cyanezeza umutima. He said that young man tried to get something to please his heart, Ngo yumva yagura isaha. and he felt he should buy a Atari watch. amasaha yandi akorwa asanzwe. But not just every watch. Iriya saha rero niwe yari ikihagera. So that's the time the watch arrived. Narayisengeye. I even prayed for that kugira ngo watch tuyiheshe Imana umugisha. so that we give
God the glory for it. none Now, yayiguhaye. he has given it to you. Mu kanya arantelefone Then he called me ngo agiye kuzana imikaba yayo yose. and he said he was going to bring all its chains. Ifite imikaba itandukanye. It has different Iyo handles. ushatse kuyishyiraho umukara ushyiraho, You can have the black cyangwa se iyo ushatse gushyiraho shokora ushyiraho, or the brown one. arayizana. So he brought them. Adusanga kuri resitora, Found us at the restaurant afite akandi gakapo gato karimo iyo mikaba. with another small box with these handles. Yari yarayiteguye kugira ngo azayambarana n'imyenda yose ijyanye nawe. He had prepared it to wear it with all his other clothes. Umukaba ujyanye n'imyenda yambaye uwo munsi. So a handle per the cloth he would wear. Araza, He came, arandeba, looked at me, aravuga ngo ngiyi ni imikaba yayo. and said, "These are the handles." Arambwira ngo brother, And he said, "Brother, ngo untwaye ikintu. you have taken Ngo ndagira ngo something. uzagifate neza. I want you to take good care of Ndabizi it. kuri umukozi w'Imana. I know you're a servant of God. Uzagifata neza. You'll take good care of Atari it. wampemukira cyane But utamenya agaciro. it would hurt me if you don't know the worth it Ni has. ikintu cyankozeho. Because it has touched me. Nemeraga no gutanga iriya modoka. I would even give my car, Ariko sintangisa. but not this watch. Atari ko Imana yambwiye ngo ni. But God told me to give Mu it. by'ukuri sinari nasabye Imana isaha. And I didn't even pray for a watch. Yewe nari nikenereye ibindi dushaka Imana yabakoze bakaduha amafaranga kwishura banke n'ibindi. Ibyo mu mutima wanjye nibyo byarimo. Me, I was thinking, God touched them. We need money to pay the bank debts we Mu have. buryo ntabyitayeho. I didn't pay attention. Nayirebye Then I looked at it. mbona ari isaha. I saw that it was a watch. Sava. It's good. Ndimo nyireba. But while looking at Pastor arambwira it, ngo, the pastor told me, wabonye ikintu kirimo. "Do you see what is inside? Urabona utu. These small dots, Nutubuye twa diyama 24. they are diamonds of 24. Abajura mutantero uyu munsi ngo twumvikane. Yeah, thieves, don't steal from me this evening." Ariko ni byiza kugira ngo babimenye. But it's good that they Kuko know. ndaza kubabwira umujura ukomeye w'impano yacu. I'll tell you who steals our gifts. Njye ntabwo nari mbizi I didn't know. agaciro. I didn't know the worth. Nongera mbaza pastor. So I asked the pastor. Namubwira pastor, I said, "Pastor, iyi saha ko kwira irakomeye. is this so important?" Niwe yamuhamagaye araza mpa iyo mode pass. So he called him to come and even give me the passport. Uburyo yakozwe, How it was made, igihe cyafashe, how it took time. kugira ngo uze muri Amerika bayikoreye patente speciale yanditswe hari inyuma. So that's the patent for it to come to the US. Bashiraho ni nimero zayo. They even have its number. Ibi bintu ko ntabimenyereye. Then I Nimenyeye said- twacaguwa twahanya bugo gukikubitira agasaha ubuzima bugakomeza. Ariko numva nanjye ari ikintu kiremereye. Then I said, "I'm not used to this. I'm used to the only second Uburyo hari hand." ubwo nanjye nyitinya. In a way that sometimes I'm afraid of Ayibika it. ahantu kure. I keep it far. Ariko But igihe cyose nyamba nibuka wa muhungu. every time I wear it, I remember that young man. Nibuka wa musore. I remember the young man. Sinshobora kumwibagirwa. I can't forget Ubundi hari him. ubwo bingora gufata amasura y'abantu mu mutwe. Sometimes it's even hard for me to forget Ariko people. uriya musore ndacyamwibuka But ahagaze. I still remember that young man standing. Aza yiruka aravuga ngo ndayitanze. As he came running saying, "I am giving it. Mana ndayitanze. God, I give it." Bene data. Brethren, Hari ikintu gikomeye Imana yaduhaye kiruta iyi saha. there is something special that God has given us more than this world. Icyo kintu And that very thing, ni ubura bwacyo. it's itself. Ubura n'amara. It's the intestine, if I can say. Nicyo twita impano. That's what we call the gift. Impano zacu Our gifts nizo zigaragaza ubumana. manifest godliness. Ariko benshi ntitubizi. But many don't know this. Hari umujura witwa Satani. And there is a thief called Satan. Wazi ko Imana ikurimo irarutari amabuye ya diyama agaciro. He knows that the gift in you is more expensive than the diamond. Azi ko agaciro k'impano y'Imana muri He knows the worth of the gift in you karuta uburemere zahabu iri muri iriya saha. is heavier than the gold in this world. Rero icyo Satani akora, So what Satan does, iyo yananiwe kukwiba iyo mpano, if he can't steal it from you, aragusinziriza akakwibagiza. he'll cause you to sleep and forget. Hari ikintu akora, There is something he will do. aguha kubisuzugura. You will neglect it.
ukumva nta kivuze, and you think it's ahubwo meaningless, akakwereka ibindi ukora and shows you other things to do, ukirengagiza bya bindi Imana you yagushize. neglect what God has blessed Kandi you. iyo urimo ukora ibyo Imana yaguhamagariye, And when you're doing what God called you to do, uretse gusa ko biguhira, ahubwo urimo ugaragara nk'Imana ku isi. other than it being a blessing, you appear godly. Kuko Imana ikurikiranye impano yayo, Because when God follows his gift igasanga irasinziriye, and finds it sleeping, Imana irababara. he becomes hard. Iyo Imana ikurikiranye impano yayo, When he follows his gift ikabona urimo urayikoresha, and finds you using it, yongera kujya mu bubiko bw'imbabazi zayo, he goes back in the store of his mercy, ikajya mu bubiko bw'urukundo in the rwayo, store of his love, ikakongerera ibindi, and give you more, ikakongerera and ibindi. give you more. Umva ikintu yambwiye, Listen to what he told me. yaramubwiye ngo umunsi wayirambiwe He said, when you get tired of it, uzayinsubize nyamuneka. give it to me. Umunsi wumva wayirambiwe The day you feel you're tired of it, uzayingarurire, bring it back for me. nzaguha ekivara yayo I'll amafaranga give the cyane. equivalent in money. Ibyo byose njye sinumvaga uburemere bwayo. Now, I didn't understand the magnitude. Nawe si uko yarayikunze cyane, ariko nta gaciro kayo azi. Not because he loved it much, but because of the worth it has. Abantu benshi impano zabo ziraryama. So many people have their gifts sleeping. Imisozi Imana yabahamagariye yo kubaho, bari aho barasinziriye mu bibaya gusa, barimo barasinda inkera z'iyi si ku musozi wabo. Imana ibategereje kugira icyo bakora, ntacyo barimo bakora, ahubwo bagiye mu zindi activite zidasa n'iz'Imana yabahamagariye. And many people have gone to different activities other than the ones that God called them for. They are sleeping in valleys, and mountains are empty waiting for them. Aramureba areba Timoteyo. So he looked at Timothy. Paul aramwitegereza, Paul looked at him aramubwira ngo mwana wanjye, and said, my son, ntukirengagize impano ikurimo. do not neglect the gift in you, Iyo wakeshejwe n'ibyahanuwe, which was given to you by prophecy, ubwo warambikwagaho ibiganza with by'abakuru. the laying on of hands of the Wowe wagize ngo eldership. ni seremoni isanzwe, You thought it was ceremonial. wowe wagize ngo ni ibintu gusa gutya, You thought it was an ariko event. urimo urica impano y'Imana muri But you're wowe, killing God's gift in you. urimo urica agaciro Imana You're yaguhaye. killing the wealth of the gift Umunsi in you. warambitsweho ibiganza, When we laid hands on umunsi you, wahanuriwe, when we umunsi prophesied, Imana iguha izo mbaraga zo when gukora God ibyo, gave you the power, umunsi Imana iguha ubwenge bwo gukora when ibyo, God gave you the wisdom to umunsi Imana work, yakwizeye ikaguha ako when God kazi, trusted you, umunsi Imana yagushyize kuri uwo musozi, when God placed you on the mountain, uwo munsi Imana yagukinguriye umuryango ukabona uhagaze aho hawe, when God opened the door and you found yourself standing umunsi Imana there, yagushyize muri ibyo biro, when God placed you in that office, umunsi Imana yagushyize muri urwo rugo, when God placed you in that marriage, umunsi Imana yagushyize muri iyo leta, when God placed you in that government, umunsi Imana yagushyize muri ubwo burezi, when God placed you in umunsi education, Imana yagushyize mu itangazamakuru, when God blessed you in media, umunsi Imana yagushyize mu karasisi n'ibindi, when God blessed you in arts, umunsi Imana yagushyize mu idini when runaka, God blessed you in ariko religion. ibintu urimo ukora mwana wanjye But what you're doing, my biragaragaza ko son, urimo usuzugura icyo Imana shows that yagushyize. you're neglecting. Tuzi agaciro k'ibyo Imana You yaguhamagara, don't know the worth of the call tuzi you have. otorite Imana yashyize muri You wowe. don't know the opportunity God Urimo has urajya ku placed in you. misozi itari iyawe, You're going on the wrong urimo mountain. urakora ibitari byo, You're doing the wrong thing. ibyo wagakoze muri ibyo biro si What ibyo you urimo should ukora, do in that time, ibyo wagakoze kuri uwo musozi si what ibyo you urimo should be ukora. doing is not what you're doing. Ntugasuzugure impano yagushyizweho. Do not neglect the gifts God has Umunsi given bagushizeho you. ibiganza. When they laid hands on you. Hallelujah. Hallelujah. Kuko Imana kugira ngo yemere bakwizeye, For God to allow to trust you, byayivuye kure. it came from far. Neglect not the gift of God within you. Ntusuzugure impano y'Imana ikurimo. Reka gufata ibintu nk'ibintu by'imikino. Don't play with what you have. Reka gukinisha ubwenge bw'Imana ikwizera ikagushiraho ha. Don't play with God's wisdom and knowledge as He placed you in that place. Keba. Fear. Niba uhawe okaziyo yo gukora, kora neza ahantu uri. If you've been given an occasion to work, then work. Niki gituma uriya bataramugize secretary akaba ari wewe babwira. How come they made you the secretary, not him? Kuki ari wewe bagize directeur uriya ntibamugira. How come he's the director, not you? Reka
kwica inshingano Imana yaguhaye. So don't stop or ruin the responsibilities that God has given you. Reka kwica inshingano Imana yaguhaye. Don't ruin the chances and responsibilities God has given you. Reka gukinisha umuhamagaro w'Imana. Don't play with the calling of God. Reka gukinisha umusozi w'Imana. Don't play with the mountain of God. Imana iravuga ngo niba bikunaniye ngarurira ibyanjye, niko wa musore yambwiye. The young man told me, if you can't return it to me, and God is saying, if you can't give me back what I gave you. Kugeza n'uyu munsi mbabwira njye sinumva uburemere cyane uretse ko mbyubaha gusa, ariko uburemere afite we mu mutima bitandukanye nuko nyambibona. Till this day I don't understand the full magnitude, but I respect it. Ndakubwira impamvu ntabona uburemere bw'iki kintu. I'll tell you why I don't see the magnitude. Nuko nta faranga zanjye It is natanze. because I didn't spend with my money. Ariko iyo njya gutanga amafaranga yese arenze igihumbi cy'amadolari kuri iyi saha, mba nyifata neza kuruta uko bayimpereye ubu. But had I paid $1,000 or more, I would be taking greater care than I am now. Ubuntu bw'Imana tubufata for granted. So we take God's grace for granted. Dufata ubuntu bw'Imana yatwizeye ikatugira abo turibo, tukumva twabupiyeti nuko dushaka, kuko tutabuguriye amafaranga bene data. Niyo mpamvu turimo dukinisha agakiza k'Imana, niyo mpamvu turimo dukinisha ibyo Imana yatwizeye. Dutinya Imana. We take God's grace for granted because He has given us freely, so we do whatever we want because we didn't buy. Let's fear God. Ndabasaba I ask buri you, muntu y'Imana yamuhamagara, wherever God called you, aho uri mukorera uyu munsi, wherever you're working tinya from, Imana, fear God. tinya Imana, Fear God. ukore neza uko Imana And igusaba, work excellently. ukore neza uko Imana Work agomba, like He's asking you ukore to. neza uko Imana Work ikwifuriza. excellently. Tinya Imana. Fear God. Ntukirengagize impano ikurimo. Do not neglect the gift that is in you, Iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, which was given to you by prophecy, ijambo ry'ubuhanuzi the prophetic word. ntiryavuzwe n'umwana w'umuntu, It wasn't spoken by man. ryavuzwe n'Imana It was spoken by ku God. bijyanye ejo hawe hazaza For your tomorrow, n'umuhamagaro wawe. for your calling, Bavandimwe, brethren, dutinye Imana, let's fear God. ngujye ubizirikana ibyo. Meditate on these things. Iri jambo rivuze iki? What does this mean? Iyo utekereza impamvu uri aho hantu, As you think of the place you are and why. iyo utekereza impamvu Imana yakwizeye ikaguha aho hantu. Ask yourself why God trusted you and placed you in that Timoteyo place. ntiyabisuzuguye, Timothy didn't neglect, ariko bamuhaye avertisema. but they warned him. Bamaze kumusiga nk'umupasiteri mu itorero rya Efeso ritari ryoroshye ditu. After leaving him as the pastor of the Ephesus church, Kandi nacyo it was hard, and Timoteyo Timothy yari umugiriki, was Greek. afite nyina w'umuyahudi, The mother was Jewish, ariko se akaba umugiriki. but the father was Greek. Paul arimo avuga ubutumwa So Paul preaching muri ecclesia, in the church, mu itorero, muri asambura bamwumva, in the mass, in the assembly, yitegereje he looked abona umwana w'umusore, and saw a young man. impano yari muri mwiraka, The gifts in him amubona ku showed, musozi w'idini. and he saw him on the mountain of religion. Paul arwana n'ibitekerezo And bye. Paul fought with his soul. Umusozi w'idini, The mountain of religion. abayuda bari barafilosofye berekana ko aribo bahamagariwe gusa ku The idini. Jews had come up with a philosophy that they were the only ones called for the None Lord. uyu si umuyahudi. Now this one is not Jewish. Ese namugira pasiteri gute? How can I make him a pastor? Iyo niyo challenge ikomeye Paul yagize uwo That's munsi, the greatest challenge Paul kuko had. abapasiteri bagombaga kuba abayuda. Because pastors had to be Jewish. Usubiye mu mateka, When you go back to history, 12 12 bari abayuda, were Jews. 120 120 bari abayuda, were Jews. 3,000 zakijijwe 3,000 byari were abayuda, Jews. itorero ry'i Yerusalemu The church in byari Jerusalem, abayuda. they were Jews. Paul avuga ubutumwa, Now Paul preaching nawe nk'umuyuda as a Jewish, abonye Timoteyo, when he saw Timothy, abona atari umugiriki wo kujya kuri za olympique ku musozi wa Are, he saw that he wasn't a Greek to go in the Olympics. amubona noneho we azaba umupasiteri kandi akaba bishop. He saw him as a pastor and a bishop. Paul agira urujijo, Then Paul was ariko abona confused. impano iraka muri But we, then he saw the impano gift, Imana the yamushizemo. gift that God Bibiliya placed iravuga in ngo him. aramufata, The Bible says he took him, ahamagaza abakuru b'itorero, called the elders, aravuga ngo hari ubuhanuzi and bwasohotse. said there is a prophecy. Impamvu yakoresheje
ijambo ubuhanuzi There is when he used ni prophecy. ukugira ngo bumve ko ari Imana That they yabyivugiye. understand that God said aravuga ngo it. mwana wanjye Then he Timoteyo, said, my son, Imana iravuze ngo God is saying, uzaba umukozi you wayo, will be his uzayikora ku musozi w'idini, you'll lead on uzaba religion. pasiteri. You'll be a pastor. arangije Pawulo And then Paul ahamagara abakuru b'itorero, called the elders of the aravuga ngo church ubuhanuzi and bwavuze said ngo the prophecy Timoteyo says azaba pasiteri. Timothy is a pastor. abakuru b'itorero The elders of the barabyubaha, church obeyed. barabitinya. They bamaze feared. kubitinya After fearing, baza imbere bose. they came. Paul aravuga ngo rero And Paul said, nimumushireho ibiganza. lay hands on him. bamushyizeho ibiganza After laying hands on him, ababaye accredite, he became accredited. aremerwa He was accepted muri kanso in the whole council y'intumwa, of muri apostles, kanso in the council y'abakozi b'Imana, of servants of muri God, kanso, in the council, muri baraza in the whole y'abategetsi council of b'idini, leaders of ko na religion, Timoteyo nawe that yemerewe. even Timothy ariko is byari one. bitangaje But it was amazing, umunyamahanga kuba pasiteri. a Gentile to be a pastor. ariko Paul aravuga ngo But Paul ni said, Imana yabivuze. God said, iyi mpano ye ni ubuhanuzi this bwayerekanye. gift was shown by bose prophecy. kuko batinya Imana And because they kandi fear bayumvira, God and they barabyemera. understand, they accept it. nyemerera gato urebe ibyo Timoteyo yavuze. Now let's see what Timothy said. rimwe Timoteyo wa mbere 1:12, 1 Timothy 1:12. 1:12 1:12. aravuga ngo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 1 Timothy 1:12. 1:12 1:12. ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry. umva Listen. ngo ndashimira Yesu Kristo That I thank Jesus kuko Christ yatekereje ko ndi uwo kwizerwa who counted me faithful nanjye ikangira pasiteri. and made me a pastor. iri jambo Timoteyo ni urivuga Now Timothy is saying na this. Paul arabimubwiye And Paul told him, abimwereka showing him, ati mva rero Timoteyo, listen, Timothy, njyewe ureba now as you see me, nishe abantu, I have killed people. narenganyije abantu, I have been a nandi persecutor. umunyarugomo. I was an insolent ariko man. umunsi umwe But one Imana day, irambabarira God forgive me. kuko nabikoze mu bujiji And because I did it in kandi ignorance, ntarizere. and I None didn't Timoteyo believe. rero Now, nawe Timothy, ntutinye, don't nanjye fear. nari mubi, I was worse. Imana iranyizeye. And God None trusted mwana me. wanjye, Now, my son, courage, be of genda ube courage. pasiteri. Go and be a pastor. haleluya. Hallelujah. ku gice cya kane Now, when you go to the fourth igihe gito chapter, gusa in a short moment, Paul amenya amakuru Paul heard of ko what was Timoteyo happening. yageze mu materaniro y'Abayahudi, That he got to the congregations of Jews batangira kumusuzugura. and they despised him. abakecuru bakabaza, The old women would ask, mbese harya uriya mwana n'uwo kwande, where does he come from? igisekuruza cyabona iki? And his ancestors were they? Agasa, ni umugiriki. He's Greek. He's Greek. He's Greek. Ni rubanda. Oh, he's a Batuzaniye Gentile. rubanda. They brought a Gentile in the Timoteyo house. amakuru amugeraho, So the news got to Timothy. atangira kugira complex Now he became kuko insecure yabonaga yigisha because he would teach abandi bongorerana, and they would talk to cyane each cyane other, abagore. especially the women. Paul arandika Then Paul ngo wrote sinsaba ko umugore avuga mu that I rusengero. don't ask women to speak Nibyo in the yabyandikiye congregation. aha. That's why he wrote nuko that. Timoteyo yavugaga abagore bakaryana inzara bamuvuga Because Timothy would preach and they would talk. kugira ngo bamukuremo complex. So for him to take the aravuga ngo insecurity out, sinsaba ko abagore bavuga He said- igihe pasiteri yigisha. he said, I don't ask women to talk when the pastor is teaching. murabyumva? You Kuko understand? yaravugaga Because he would preach bakumva aravuga ibigoramye. and they wouldn't understand. si umwana w'umuntu, He wasn't ni just, rubanda. he is a Kanyagwa Gentile. babagiriki. Greeks, ibyo Imana izadukorera nayo. what God will do. iyaseha rubanda zivuye ngo baze badutegekeda, Look at Gentiles telling us tuyobogwe what n'abaroma, to be led by n'itorero Romans, dutegekwe and n'abayahudi then in the church by Greeks. n'abagiriki. By Greeks. ibi bintu biratera confusion. Now this mu confused gihe them. gito gusa inkuru zimugeraho Then Paul, the news got to icyo Paul. gihe yari muri gereza i Roma, He was in the nicyo prison. gihe yandikiye Timoteyo, Then he wrote to Timothy. aramubwira ngo mwana He wanjye, said, my igice cya son, kane 12, the fourth 12, ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. let no one despise your youth. haleluya. Hallelujah. yari yaragize ubwoba He was afraid bwo gukoresha ya mpano of using his gift. ni n'akana. He's a ese child. bazana n'umugiriki ntibazana ukuze da. Even a Greek, but he should be at least old. ikibazo bari bafite, So the problem they ariko had, se mwaba mwaramenya amakuru ko yakebwe? do you know if he's circumcised? ese yaba yarakebwe buriya? Is he utwo circumcised? nitwo dukuru bahoraga muri iryo torero Now, ry'Efeso. that was the story in Ephesus. Paul ubwa kabiri
Now Paul, amaze gufata Sila nawe when he got Silas, waramukeba wenyine kugira ngo ejo batazongera kubivuga. he circumcised him himself so that they don't repeat it. Byari ibintu bikomeye iki gihe, Because it was hard mu back buryo in the byari day. byoroheye umuntu kurambika impano It y'akayisinziriza was easy to let the gift lie low kubera amajwi y'abantu, because of the voices of men, amagambo y'abantu, the gossip, kuvugavuga the kw'abantu. way they would talk. Umwana neza minisiteri irataka, So he lost the ministry. yasigara ajya imbere y'abantu He would go akikandagira. before people and be Afite ubwoba insecure, bwinshi. scared. Paul aramubwira ngo ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe, So Paul said, let no one despise your ahubwo youth, ubucyitegererezo, but be an example, apana cy'abayahudi ahubwo cy'abizera. not to the Jews, but to Hallelujah! the believers. Wowe Hallelujah. ntushobora kubabera icyitegererezo cy'umuyahudi You ariko can't wabera icyitegererezo cyo an kwizera. example to the Jew, but to the believer. Ku 13 Then 13. ngo kugeza aho nzazira, Till I come, jya ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha, give attention to reading, to exhortation, to kuko yari yaragiye doctrine. mu murimo w'ubupasiteri atarabyigiye Because he had become a pastor without kandi being atazi trained. ibitabo bitanu byamuza bya Tora. And he didn't even know the Torah. Yamaraga kwigisha bagashira amaboko hejuru. He would teach and they would raise their hands. Ese harya amategeko icumi avuga iki Do you pasiteri? know, Pastor, what the 10 laws mean? Ese ni ibihe Imana yavuga ku bagore n'abagabo n'ibiki, akaba amategeko menshi Timoteyo neza akisanga ari zero. They would Undi ask aramubwira the ati ariko laws and nagusigiye Timothy umuzingo w'igitabo, komeza usome umenye ibirimo, And- nzaze sanga barabifashe mu mutwe niho uzabasha guhangana n'abo bantu. And Paul told him, read, I left you the book, read, then you'll be able to stand. Hari igihe impano yacu idakora neza kuko tutayifumbira training, There are times our gift doesn't work because we don't feed it through training. ntituyishyiramo amahugurwa ya We buri don't munsi. train our gift. Imana yaguhamagariye kuba ikintu runaka, God called you to be something, ariko nusoma ibitabo bijyanye n'icyo kintu but you uriho, don't read books to do with that thing. ugomba kubisoma So you need to kugira ngo read umenye uko ibintu bimeze, and know how things are umenye uko done. ibintu biteye. Know how things are done. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ku murongo ku gice cya 5 ahabonye, Then 5. ntabwo ndimo nigisha igitabo cya Timoteyo, ndimo ndivugira gusa kudasuzugura impano Yeah. turimo kutayirengagiza, ariko reka nkivuge Timoteyo buke yatangira noneho kugira boldness arabacyaha, undi aramwandikira ngo ntukabacyahe, ntugacyahe umuntu mukuru ahubwo umuhugure nka so. Then Timothy became extremely bold that he started rebuking them. Then chapter 5, Paul says, now do not rebuke an Umuntu yaba older ataravuga ngo man. we icara ndavuze He would cyane, say, keep quiet. yari I'm yamubwiye ngo saying. ntabatinye. Yet he had told him not to be afraid. Paul amenya amakuru k'umwana yamaze abantu. Now then Paul came to know that he was going mad. Igice cya 5 Then aramwandikira 5 he wrote, ngo ntugacyahe umukuru ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nk'abashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. do not rebuke an older man, but exhort him as a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, with Okay. all purity. Reka dukomeze. Iki najya kubabwira gusa ukuntu evolution ya Timoteyo yagiye ikura ava muri bimwe akora amayerero amwe, ariko Imana imufasha akagera hadi. I wanted to show you the evolution of Timothy from some errors to others and God lifting him. 15 hamwe twasomye 4:15 Timoteyo wa mbere ngo ujye ubizirikana kandi aba ari byo wihuguriramo. Twarimo tuvuga kwihugura. Then 15, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire bose. Iyi ni progress. That your progress may be evident to Iyo all. uhagaze mu mpano yawe So when you stand in your gift ukayishyira ku musozi wawe, and you put it on your mountain, ugenda utera imbere nta effort you ukoze kandi abantu progress batanga. effortlessly. Nguko ukomeza kwihugura So the way you train niko yourself, bizagufasha gutera imbere you'll get higher kandi bizagaragarira abantu and it bose. will be evident. Iyo umuntu ahagaze mu mavuta ye, So when you stand in your uri anointing ku musozi wawe, on your mountain ugakoresha impano y'Imana, and use God's gift in abantu you, bose barakubona, people see you. abantu bose barakumenya. People know you. Nicyo Imana ishaka. That's what God wants. Aha ndagira ngo mbibutse ko I want to remind you, teoloji y'imyaka 1000 ishize theology of 1,000 years ago yavugaga would say, kugeza n'uyu munsi till this day, ko umukozi w'Imana that a servant of God ari umupasiteri, is a pastor. abandi ukumva ari abakozi b'isi. Others would be servants of the world. No, No. umukozi w'Imana Servant of God ni umuntu wese ukora inshingano ze neza. is everyone who does their responsibilities Aho Imana yamushize. well, where Uri God umukozi placed them. w'Imana. You are a servant of Kubera iki? God. Why?
Imana ija kurema isi yari pasiteri cyangwa yari architect? When God went to create the world, was he the pastor or architect? Yari iki? He was an None architect. se Imana iba mu architect si iby'isi? Don't you think being an architect is worldly? No. No? Aba architect ni abakozi b'Imana. Architects are servants of God. Aba avoka ni abakozi b'Imana. Lawyers are servants of God. Bibiliya iravuga ngo ni abadiyakoni b'Imana. The Bible calls them deacons. Barya bakina umupira neza bakinjiriza ibihugu byabo bagahabwa umugisha n'abakozi b'Imana. Even footballers are blessings to their nations. Wa muntu uza kugukorera mu nzu yawe neza agateramo irangi neza cyane akahuzuza ni umukozi w'Imana. The person who paints your house is also a servant of Urya God. muntu dukorera decoration mu rusengero twaza tugasanga bimeze neza. Urya ni pasiteri wa decoration mu rusengero. The person who decorates the church is a pastor of decoration. Bari abantu bacuranga gitari tukumva bigenze neza baririmba amajwi yabo ni abapasiteri ku musozi wa Are w'indirimbo. The guitar players are pastors on the mountain of art. Kutabisobanukirwa rero So lack of abantu understanding bavaga of mu this, byabo byose people would leave everything bakaza bose kuba abapasiteri. and come to be pastors. Intambara n'intonganya zatangiye Where did battles start? igihe barya bakoraga imirimo yabo When those people were doing their bavuye works, ku ntebe would leave no their seats gukontribuwa mu itorero and their contributions bose to the bakasaba church kuba abapasiteri. and come wanting to be Bamaze pastors. gusengerwa bose kuba When abapasiteri they were all prayed to be pastors, barya bakoraga those who worked, baba bose bategereje salere hari they imbere were now here y'abapasiteri waiting for salaries. kandi abatangaga salere barimo And they were the ones giving bamaze salaries. kubura udufaranga When they had no money, noneho batangira kubazanya bati ko they twajya started amafaranga bahaye asking, agiye where is the money? ariko bakibagirwa ko aribo But they bayatanga. forgot that they were the ones giving the Intambara money. ziratangira mu matorero Then battle started in the umuntu church. wese akagira ngo ni kugira ngo mbe umunyacyubahiro ngomba gufata mikoro nk'abapasiteri. And everyone to think to be honorable, they would need to take a microphone. No way. Ku musozi wawe On your mountain, ushobora kuba uri umujurnaliste you can be a journalist, ariko uri pasiteri muri media. but you can be a pastor in media. Amen. Hallelujah. Ibyo bintu ntimubyitiranye. So don't Iyo confuse urimo the ukora two. akazi kawe neza If you're doing your uba job uri well, umushumba kuri ako kazi you are the pastor of that kandi Imana job. izakugororera. And God will bless you. Reka mberekere. So let me show you. Umunsi Bazaleli yarimo yubaka ihema. The day Bezalel was building the tent, Ninde wari wahawe iyerekwa ryayo? who had the vision? Ni pasiteri Musa. Pastor Moses. Musa se niwe wavuye mu ijuru yabonye uko ihema rimeze akaryubaka? Moses came with a vision. Did he build it? No. No. Imana yaramubwiye ngo God told him, genda wubake ihema nk'uko waribonye mu ijuru ntiwibeshye ngo ushyireho akawe cyangwa wongere cyangwa ugabanye. go and build the tent as you've seen it in heaven. Don't reduce and don't add. Musa araza So Moses came. ageze ku isi When he got, avuye kuri wa musozi when he left the mountain, ababwiye viziyo y'ihema. he told them the vision of the Hahaguruka mountain. abarikitekite babiri Now two architects rose, uwitwa Bezaleli na Oholiyabu Oliab and Bezalel. baravuga ngo twebwe They said, umwuka w'Imana yatujemo aduha ubwenge bwo kubaka wowe ibyo wabonye. the Spirit of God has given us the knowledge to build what you have. Hallelujah. Hallelujah. Bati twebwe twahawe umwuka Now we have the wo kwinterpreta inzozi zawe kuzishyira kuri makete kuzishyira hanze mu buryo architectural. of interpreting vision on paper. Musa ati nibyo And Moses tingawe said, mushushanye now wowe draw. bakamubwira ati tubwire uko weretse. They would say, show us Nabonye vision. igihema kimeze gutya. He would say, I've seen a tent like this. Bakamubaza se wabonye kimeze uku nuku? They would ask, how does Nuku byari bimeze. this is how it looks? Niko bimeze. Okay. Baratangira baradizayini. Then they would design Buri metero, every meter, isantimetre, every uburebure, centimeter, every length, ibara, every color, indodo, every thread, ikintu cyose. every single Musa thing. byitegereje. When Moses saw Aravuga ngo it, ibi nibyo nabonye ku he musozi. said, this is what I saw. Abandi on the baramubwira mountain. ngo And others say, natwe nibyo umwuka wera yatweretse muri mu architecte bwacu. that's what the Holy Spirit has shown us. Bivuga iki rero? This means Umwuka wera ntaba mu rusengero the gusa. Spirit doesn't live only in the church. Umwuka wera abana nawe urimo He ukanika also imodoka. lives with you where you Umwuka are. abana nawe iyo urimo woza amasahani mu When you're gikoni. washing dishes, He's with Umwuka you. wera abana nawe iyo urimo ukora penti When you're iri ku nzu painting, yawe. He's with you. Umwuka wera abana nawe iyo urimo wigisha abana ku ishuri. When you're teaching children at school, He's with Umwuka you. wera abana nawe The Holy Spirit is iyo with urimo you. wigisha abana gukina. When you're teaching children how to Umwuka play, wera aba hose. the Holy Spirit Bibiri is iravuga ngo everywhere. agenda hejuru y'amazi. The Bible says He moves over Bivuga ko waters. rero This means ushobora gusigwa amavuta yo kwigisha I can be anointed to teach, ariko wowe ugasigwa amavuta yo gushushanya and you can be anointed to kandi ibyo draw. bikaba bikozwe n'umwuka umwe. And that is done by the same Tumupepeye Spirit. Bwana.
ntabwo rero ari ngombwa So it's not necessary nguze we Imana yahamagaye gushushanya that you who's been called to ubwire draw ngo apotre and say, Apostle, ameme ndatinze muri iri torero I've been in this church for a long kandi uzi ko time nitanze and I've sacrificed much, shiraho utuvuta nanjye mbe pasiteri kabebe hariya and mu rusengero anoint me to be the pastor as well. uzaba ugiye guteza ibibazo You'll be bringing problems. uzaba ugiye guhamba impano yawe kugira ngo ufate iy'abandi duplicata yayo hari imbere You bury your gift and take a duplicate gift. kuba pasiteri ni ukuba ku musozi Imana yaguhamagareyo ukakora neza ibintu birimo excellence hanyuma ngo abantu bakabona progress yawe. Being a pastor is being on your mountain and working excellently and people see Mu your gitondo progress. nababwiye umuntu muri Kenya twabanye. In the morning I spoke of a man we lived together in Kigera Kenya. muri Kenya sinarize When Icyongereza. I got to Kenya I didn't know English. Nagomba kujya mu itorero y'abavuga Igiswahili n'Icyongereza. I had to go in a church that speaks English and Swahili Kugira ngo menye Icyongereza menye that I n'Igiswahili. may know Swahili and English. Iryo torero nagiyemo. So that church I Yari went to, ry'umunyamerika witwaga Jonathan Hansen. the pastor was Jonathan Hansel. Yari afite umugabo umusemurira. He had his translator. Uwo mugabo umusemurira Now this translator koko yari umukozi w'Imana. was truly a servant of God. Jonathan yarigishaga Jonathan would teach kumva ni umuhanuzi and I would see that he's a kandi ijambo prophet rye nkumva ni iry'igihe and his word was timely. ariko uyu mugabo w'umujyaro wamusemurira But the Jaruo man who we translated me, yarankapitiraga nkumva he arimo would arankurura capture me and pull uko me. yigisha nkumva As aranyegerezaho he translated, he would capture me. yarasemuraga He would translate nkumva shesha urumeza mu mubiri and I would have goosebumps. uyu mugabo So this man aragenda nyinjiramo ndamukunda entered my heart and I loved him. shakisha ikintu namuha ndakibura I tried to give him something I couldn't. muha umwenda wanjye aza awambare Should I give him my clothes? nsanga iyo mfite byenda ni na mibi kandi ntimubereye I found that he couldn't look good in my clothes. kandi we yigisha hari imbere And he would teach ese well. muhe urukweto Should I give him my shoes? bitunganye ikirenge Maybe bye we don't have the same shakisha size. ikintu So I tried to get umunsi umwe something. mbona udufaranga duke One day I got money. ndavuga utu dufaranga I said, this money, yego mfite ibibazo yes, I have problems. sifite na taxi I njyana don't even have ariko transport. ndadushira uriya mugabo But I'll give it that man. kugira ngo numve ko nduhutse aricyo So that I mukorera feel like I've done something. yarigishaga nkumva arimo aranjyana He hamwe would teach and he would take me mu by'ukuri somewhere. Jonathan Hansen yarigisha Jonathan Hansel would teach, ariko Barbara we but his translator ariwe Barbara wanjye uyu munsi niwe wakoraga ku bantu cyane kurusha uyu mwigisha would touch people more than himself. yari afite amavuta inshuro ebyiri aruteye Hansen He had a double portion anointing more than Hansen Hansel. yabashaga gutelesharija message y'Imana So he would get a message from God, noneho yayakira and when he received the message, uyu mugabo we now this ya translator, message ya downloadinze kuva kwa Hansen no mu ijuru akayicucuma neza akayibaha ari ibiryo byuzuye the message he would get it so good that he would give it to people. we yatuzaniraga amata aremereye uriya muntu akamenya uko ayacunda n'uko ayavuguta neza n'uko ayateka yarangiza akaduha ibiryo ukumva ni ijambo nakurikiraga Hansen mu buryo bw'ubuhanuzi ariko nkareba majorite y'itorero batarimo bumva ariko uyu mugabo agafata bwa buhanuzi akabucengeza mu bitekerezo by'abantu mu gusemura uyu muntu naramukundaga cyane I loved this man. He would get the message, the bulk of the message, and explain it to people. I found that the people tended not to follow the preacher but the translator. abari bazi Icyongereza So those who spoke ntabwo English, bavugaga amen kuri Jonathan they never said amen to Jonathan. ariko yararangizaga uyu mugabo But when the translator kuva finished, bose amen they would all say amen. ibyo byaranezezaga That would please kuko me. nanjye navugiragaho amen nabo iyo ivuga mbere akivuga Icyongereza ntacyo nari bwumve ariko bose hari ukuntu umwuka yiyaranjaga nabo bakumvira kuri uyu mugabo twese tukavuga amen There is a way the Spirit would work and they would all listen from the translator and say amen. ikindi Jonathan Hansen yari afite ubutumwa bukubita atababarira And Jonathan had a message that would beat people mercilessly. ariko uyu mugabo But this yafataga ya man nkoni would take the beating akayihinduramo umugozi wo gukina and make it a healing message. ukumva Imana yababwiye ariko yababwiye mu rukundo rwinshi And they would feel God speaking to them in love. bukeye wa mugabo maze kubona utwo dufaranga So when I got money, ndamusaba barangije kwigisha after the service I asked him, nicaraga ku ntebe z'imbere aha I would sit in the front seats. ndaza ndamwegera I came to him. wampa randevu I said, can you give me an appointment? ati nta kibazo He said, no problem. ariko
I said, hari akagifiti nakuzaniye I have a gift for you. muha udufaranga I gave him the money. maze kutumuha After giving him the money, arandeba he looked at me arambwira ngo Imana ni nziza and said, God is good. sinari mfite tiki I ntahane didn't wacu uyu have munsi transport home. Imana yanyibutse And God has remembered mu me. mutima ndavuga ati nanjye ndagenda n'ibirenge In my heart, ariko nayaguhaye in my heart, I was thinking, I'm going to foot home, but at least I've ariko given you the money. nezezwa ko wari bugende na taxi nubwo ndi bugende I was n'ibirenge happy that he would take transport and I would walk. kandi numvaga And I uwampa felt amafaranga buri gihe ngo murihire tike ariko njye ngende n'ibirenge nabikora that if I could pay him transport hari and ukuntu walk, yubakaga umutima wanjye cyane there is a way he built my musaba heart. randevu kujya guhurira nawe muri parike So ahantu I asked to meet him in the park one day. mubwira saa sita I told him lunch hours. ndagenda hari utuzu bita ngo ni take away bafatamwo chips n'inkoko n'amafanta ngura tubiri kamwe kanjye nake duhurira muri parike So one day I went, I bought some takeaway chips, chicken, and drinks for each of us. araza arahansanga And he phoned me in the park. turasenga We prayed. icyo namushakiraga si ikintu Only one thing I needed from him. amavuta yo gusemura wayakuye Where did you get the anointing to Nicyo translate? nashakaga. That's all I wanted to know. arandeba Then he looked at me. arambwira He said ngo kuwa gatandatu that on Saturday, kuva saa kenda z'ijoro from 3 in the morning kugeza saa kumi n'imwe to 5, sinsinziye I don't sleep. sengera impano yanjye I pray for my gift. ngasengera umuhogo wanjye I pray for my throat. ngasengera n'isura I yanjye even pray for kugira my ngo figure. yari umugabo ku isura yasaga n'abantu nyine bandi ntiyari igitangaza cyane yari umuntu usanzwe urumva ni umuntu usanzwe ariko waramubona gukumva ukabona ari we mwiza wa mbere ubaho kuri iyi si kubera ubwiza bw'Imana abimbuye ngo nsabira ubwiza bwanjye mpita mbitora ndavuga ati rwose utariho amavuta ni Imana yonyine. Then he said, I also pray for my appearance, for God to anoint me. And I thought so because he wasn't that attractive. ndamubaza kuki usabira ubwiza So bwawe I asked him, why do you pray to be arambwira ngo attractive? nakuze iwacu bambwira ngo ndi mubi He said, I grew up and my family told me I was ugly. kandi nari umuntu uri timide cyane And I was very introvert. sinari nzi kuvuga imbere I didn't y'abantu know how to talk to ikindi people. nk'ubwoko bw'umujaluwo sinzi igiswahili And again, as a Jaruo, I can't speak ntituzi Swahili. igiswahili We cyinshi don't speak a lot of Swahili. ariko umunsi umwe But one day, nari nicaye I was sitting, Jonathan arambwira ngo and Jonathan told me, Imana irambwira ngo niwe uzasemura God told me you will translate for ngira me. ubwoba bwinshi And I was nari scared. ntarasemura ubwa I mbere had never sinigeze translated. soma bibiliya mu I giswahili had never read the Bible uwo in munsi Swahili. ampagarika imbere ye But he had me stand next to me. ngerageza uko nshoboye I tried all I ariko could. nashe mu rugo But when I went home, ndavuga ngo Mana I said, ngiye God, gusengera iyi mpano I'm going to pray for ngize this imyaka gift. itatu I've been working saa for 3 kenda years. mbyuka 3 kugeza hours saa up kumi n'imwe to 5, nsabira gusemura praying for ndavuga translation. ati rekeraho namenye ibanga I said, now I know your secret. ibibiliya itubwira iki So what does this tell muri us? Timoteyo wa mbere wa kabiri 1:6 2 Timothy 1:6. nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byawe. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Bene data Brethren, twahawe impano God has given us a gift. twahawe ubukorikori We have artistic skills. twahawe gutekereza We have abilities ku to misozi think itandukanye on different mountains. reka ibyo tuzi neza ari byo duha umwanya mwinshi kubikora neza kuruta ibyo tutazi neza So let's do much more with what we know very well than what we know less. hanyuma dukomeze dusese twenyegeze iyo And then mpano let's stir up the gifts that are in uzi uko us. bakomeza bashiramo inkwi mu ziko Do you know how they put more trees in the stove? Wood. uko bazishyira mu ziko How they put wood in the stove. niko bimera That's how iri it jambo is. nicyo rivuga mu kigiriki This is the meaning ngo in komeza Greek. ufate inkwi wenyegeze impano yawe That Imana keep yagushyizemo stirring your gift umuriro utazakuzimana so that it doesn't die umuriro out. utazakuzimana So that the fire doesn't die Amen. out. Amen. izi nkwi zawe nuzicyana So when you put in more abantu wood, bose bazaza kotera ku ikombe people ryawe will come and take the fire. uzi ko isi iri mu mbeho You know the world is abaka cold. umuriro nibo bazaganwa Only the few with fire will make others leave. uzaganwaho ryari So when new people come to impano you, Imana yaguhaye nuyifata when you neza take care of the gift in you, ukayikoresha kubw'inyungu za benshi and use it for the benefit of many, atari kubw'inyungu zawe wenyine not for yours alone. wa mugabo yarayifashiye The man arayizika took itaranta his and buried it. afata ya taranta He arayizika took the talent and buried shebuja it. aramubwira ngo itaranto yawe And the master said, your tuba talent, warayigenje ugakuramo indi nyungu you could have traded it and made profit. ariko aravuga ngo no naratinya But he said, no, I was reka afraid. ubwoba
ntibukubuze gukorera Imana. Let all fear not hinder you from Impano serving ikurimo God. uyenyegeze. And stir up the gift in you. Icyo Imana yaguhawe gifate cy'agaciro. Take it precious, whatever God has Kugeza uyu given munsi you. njye ndacyafite iyi saha. Till this day I still have this Ndagira ngo watch. nawe ufate icyo Imana yaguhaye. Now take what God has given you. Ariko utetse iyi saha. Not only this Impano watch, Imana yanshizemo. the gift that God has given Ndagerageza me, kuyuhira. I try to feed it. Ndagerageza gushakisha. I try to seek Uburyo nabimenya. how I can know, Nasobanukirwa. how I can Nubwo ngifite understand, ubujiji muri byinshi. even though I'm still ignorant in many Ariko kuri uyu ways. musozi w'idini But on this mountain of religion, tugenda dushakisha. we seek, Turara dusoma. we read the whole Turara night, dushakisha. we seek, Tugerageza kumva umurongo. trying to understand Kugira ngo scripture, ejo that tomorrow tutazakoresha nabi impano Imana we yaduhaye. may not use badly the gift of God. Buri kintu cyose kigira kataloge. So everything has a catalogue. Kataloge y'abanyedini ni Bibiliya. And the catalogue of the religious is the Bible. Amen. Amen. Kataloge y'abacuruzi ni training za business. And the catalogue of the businessmen is the trainings they go through. Kataloge z'aba leta ni ukureba uko systeme zigenda zikora. And the catalogue of those in government are the systems that they study. Ariko iyi Bibiliya But this Bible, nuyiramburamo when you open it, izaguha amahame it will give you yo kubasha principles guhagarara kuri buri musozi. that will take you to all Kuko mountains. irimo Imana, Because it has irimo God, ukuri kw'Imana, it has the truth of irimo God, imbaraga it z'Imana, has the power of n'icyubahiro God cy'Imana. and His glory. Nzi abantu bahombye I know people who ariko have bamaze lost gusoma iki much, gitabo but after bongera reading this book, barazamuka. they Nzi rose abantu bari high. barananiwe I know people who bamaze had gukurikiza failed. amategeko yacu After following bongera the laws, barazamuka. they rose Nzi abantu high. bari barasenye I know people who had byari broken up byarabananiye marriages. They had ubuzima failed. bwarabagoye Life was bamaze hard. kwegera iki gitabo After reading no this book, gucukumbura ibigihishemo after digging deep, impano zabo zirongera their ziraka giftings bajya ku rose misozi and yabo. they went to their mountains. Ntuzareke kwenyegeza impano Imana yashyize So muri wowe. stir up the gift in you. Imana ibaha umugisha. God bless you. Amen. Amen. Kamuhaguruke dushima Imana. Stand and let's pray. Yesu ashimwe. Praise Him. Amen. Hallelujah. Murarushe You tired? mwihangane mugende mukoresha impano y'Imana ku misozi Imana yabahamagariyeho. Go and use the gifts of God that is given you for the mountains Dutinya twubaha kandi duhinda umushyitsi imbere y'Imana. as we tremble in fear before Kadusubire Him. muri iri sengesho hamwe. Let's repeat together this Mwami prayer. Yesu Lord Jesus, ndaje imbere yawe I come before you, ngushimira impano wampaye. thanking you for the gift you've Impano given me, idasanzwe the special gift wampaye Yesu that you've given me, Jesus, ariwe mpano iruta izindi. which is the greatest Bukeye gift. Yesu nawe arangabira. And you gave me, Jesus, Angabira impano zo kubana n'abantu ku isi. you gave me the gifts of Kugira relationships, umuryango mvukamo. to have a family I was born Kugira in, aho mba. to have a place to N'aho live, ngoboka. where to come from, N'igihugu. and the nation, N'abakirimo. and those in the nation. Habwa impano zitandukanye. I have different Ndagusaba gifts. Mwami Yesu. I ask you, Ngumba Jesus, imbaraga give me power z'umwuka wera of the zo Holy gusesa Spirit iyi impano indimo. to stir up this gift Kugira in ngo me, wa munsi that on that day nzaguhe raporo I nziza. may give you a good Kubwira ngo report, wampaye itaranto that those who have given me the none talent, ndazikwaguriwe n'inyungu zayo. that I'll give it to you with profit. Ndagushima Yesu I thank you, Jesus, ko ntazabarizwa mu banebwe that I'll not be counted among the ariko lazy, nzabarizwa mu but banyembaraga. among the strong. Kandi ume gutera imbere And let me no progress, guteza abantu imbere and others Ume take them to kuzamuka. progression. Let me go no high, kuzamura ubwoko bwawe. and taking high your Icyubahiro people. kibi cyawe. The glory is yours. Iki cyumweru cyose This whole week, nzakigiremo umugisha let wawe me be blessed. mu izina rya Yesu. In the name of Amen. Jesus. Amen. Mutahane n'Imana. Go with Imana God, ibagiriye neza. and God Ibaha bless you. umugisha. May God bless you. Amen.